Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa nyuma y'isengesho y'indemutso ya Marayika cyangwa se Angelus ryabereye ku mbuga ya Mutagatifu Petero ku cyumweru. Papa Leo wa 14 yasabye byihutiro ko Ihagarikwa ry'imirwano n'ubwicanyi burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Icyo gihugu harimo asaba amahoro ari Vatican imirwano yari imico ibintu mu gace ka Mayimengi muri teritwari ya Shabunda muri Kivu Amajyepfo hagati y'Ventura afatanye nayo n'uruhande rwa leta n'abarufasha. Papa yabwiye abari ku mbuga ya Mutagatifu Petero ko amaze iminsi asengera abakristo bari guhohoterwa kubw'impamvu z'imyemerere yabo mu bihugu bitandukanye. Yavuze ko mu burasirazuba bwa Kongo baherutse ubwo igitero nyeshyamba za EDF mu ntara Kivu Amajyaruguru. Ati mu minsi yashize habayeho ubwicanyi bw'abaturage benshi, ndasabira imiryango yose yo mu ntara Kivu kandi nasenga cyane kugira ngo ubwicanyi buhagarare. Ndahamagarira abakristo gusenyera umugozi umwe kubw'inyungu rusange. Iki gitero cyagarutsweho na Papa cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu mu gace ka Bihambwe garereye muri metero 40 uvuye Butembo ni muri Kivu Amajyaruguru. Ahinyeshyamba za EDF zikomoka muri Uganda zifitanye isano n'umutwe w'iterabwoba Islamic State zagabye igitero ku cyondera ubuzima cyo muri ako gace. Radio kavuga ko bagabye icyo gitero bisha abantu benshi bakiba imiti ndetse bakanatwika amazu yo muri ako gace. Leta ya Kinshasa yihanganije imiryango babuze abo muri icyo gitero. Hamaze kororwa abasivili bagera kuri 29 biciwe muri icyo gitero, harimo abarwayi 18 bari kwivuriza muri icyo kigo nderabuzima n'abandi babiri batwikiwe mu nzu zabo ku muhanda wa Mabiyango wo muri ako gace. Colonel Ariko umutegetsi muri teritwari ya Rubero yamaganye ubwicanyi. Ati ubwo bitero ku kigo nderabuzima n'ibikorwa bigize icyaha. Kibo yasabye abaturage muri ako gace kunga ubumwe bagafatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cya Uganda UPDF mu bikorwa barimo byo guhashya burundu ya mutwe wa DF arizwe muri karere. Nyuma y'isengesho n'ubusabe bwa Papa Leo ku cyumweru kuwa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa 11 urujya n'uruza rwari rwahagaze mu ntara Kivu Amajyepfo muri teritwari ya Kabare kubera imirwano ikaze hagati y'umutwe w'Ventura na Wazalendo. Inzego z'umutekano muri ako gace zishinja inyeshyamba za Ventura ko zagabye ibitero ku bindiro bizwi nka meteo biherereye muri pariki y'igihugu ya Kabuzi Biega. Ibi bitero byakoreshejwemo intwaro zikomeye bituma ibikorwa byose muri ako gace bihagarara. Abakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bajya cyangwa se bava mu duce twa Karonge na Bunyakiri byabaye ngombwa ko bahagarika ingendo zabo kubera umutekano wabo. Abatetsi muri ako gace bavuga ko Ventura ishobora kuba ifite umugambi wo kwinjira mu duce twa Karonge na Bunyakiri utu tugenzurwa na Wazalendo. Umutwe wa Ventura wagiye uvuga ko atari utangiza ibitero ku ngabo za leta cyangwa se Wazalendo, ko ubwo igitero cyose ugabweho kizajya gisubizwa ikindi. Ventura ubigenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu Amajyaruguru na Bukavu umurwa mukuru wa Kivu Amajyepfo n'ibindi bice byinshi byo muri izo ntara. Mu cyumweru cyashize Jean Major Sylvain Kayenga uvugira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC yavuze ko Ventura n'abashyigikiye bagomba kuzaryozwa ibitero bagaba ku ngabo za leta. Nyuma aho Ventura isifata utundi duce tubiri two muri teritwari ya Shabunda mu ntara Kivu Amajyepfo mu birometero 35 mu gihe afashe uburengerazuba bw'umujyi wa Bukavu. Mu gihe Papa yasabaga amahoro no guhagarika imirwano, hari hashize umunsi umwe Ventura na Kinshasa bumvikanye ku miterere remezo y'amasezerano y'amahoro yo kurangiza intambara. Ariko na nyuma yo kumvikana kuri ibyo bariduha muri Katari imirwano yarakomeje i Mayimengi muri teritwari ya Shabunda n'intara Kivu Amajyepfo kuwa mbere. Imiterere remezo y'amasezerano y'amahoro ntigaragaza ingingo ziteka buri ruhande ko rugomba kubahiriza, ahubwo harimo ibyo buri ruhande rwemeje byo kugeza ku bumwe, kubaka icyizere no gucubya ubushyamirane bikozwe mu byiciro. Iyi miterere remezo y'amasezerano y'amahoro ikuye mu ngingo nkuru 8 buri ruhande rwemeje gushyira mu bikorwa, harimo uburyo bwo kurekura imfungwa zo mu ntambara, uburyo bwo kugenzura ibarizwa ry'agahenge, gutuma imiryango ikora ubutabazi igera kuba bukeneye, gusubiza ubutegetsi bwa leta, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro, koroshya isubira mu byabo mu buryo butekanye ku bantu bavuye mu byabo bari imbere mu gihugu hamwe n'impunzi, no kongera kubaka ubukungu udasize ubutabera ukuri n'ubwiyunge. Ukumvikana kwabayeho mezi ashize kwa Kinshasa na Ventura ku buhuza bwa leta ya Katari ntabwo kwigeze kubahirizwa. Abasesenguzi bavuga ko amasezerano y'amahoro yitezwe cyane kugerwaho i Doha hari impungenge ko ntashobora kutazubahirizwa. Iyi ntambara n'imirwano irimo kuba muri iki gihe yaviriyemo abantu barirwa mu bihumbi magana guta ingo zabo bagahunga nk'uko bivugwa na societe civile muri Kongo. Mu gihe Papa Leo mu isengesho ryagarukaga ku burasirazuba bwa Kongo no ku bindi bihugu yavuze ko atekereza ati Imana yifuza amahoro ku bana bayo bose. Nkivuga kuri Kongo Kinshasa ariko kandi mubwire ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 16 Ugushyingo Ventura ashinja Burundi gushaka umwanya ku meza y'ibiganiro by'amahoro muri Kongo Kinshasa kubera ko butunzwe n'akaduruvayo kari muri Kongo. Iryo tangazo riti icyo Minisitiri w'Uburundi atavuze ni impamvu abanyekongo bari guhunga cyangwa se ubahiga kugeza iminembwe aho batero zirenga 10 z'Abarundi zikora nk'abakorera Kinshasa. Ibyo nimwe bikubiye mu itangazo rya Ventura. Leta Burundi bushaka kwitumira amasezerano y'amahoro ya Kongo Kinshasa kuko burira mu kajagari ka Kongo. Umutwe waburiye ku ruhande rw'Uburundi rwazatuma amahoro adashoboka. Iryo tangazo ritiro rya bari herezo rya Doha no kuvuga nzira y'amasezerano y'amahoro mbere y'uko inatangira. Ventura yihanangirije ko ibyifuzo by'Uburundi bizata mu mutego uteye ubwoba Kinshasa kuko inshuti zawo zirimo Wazalendo, FDLR ndetse n'Uburundi bose bifuza kwicara ku meza y'amasezerano y'amahoro. Rikomeza rigira riti Uburundi bwumva ko Kinshasa yacitse intege, inaniwe, idashobora kugenzura ingabo zayo bwite, tutibagiye n'ubufatanye bw'uburozi
Gitega rero irasunika inka zayo. Afuse mu mitura ashimangiye ko ibiganiro bya Doha bigomba kuguma hagati yayo na leta ya Kongo Kinshasa. Leta hari impande ebyiri z'ingenzi gusa, ibindi byose no kwivanga gusa. Niba bafite ibikorwa bose bemerewe, amahoro ntazashoboka. Itangazo ry'umutwe w'inyeshyamba ryavuze ko Uburundi n'abandi bafite ibikorwa bose ba Kinshasa ari barusahurira mu nduru bivanze mu biganiro, inzira y'amahoro yabamo kuyoba kwinshi. Naho kwa mbere Uganda yashyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bayo nyuma y'amezi abarirwa mu icumi bahunze inyeshyamba zo mu mutwe w'imiventura barwanaga. Kongo yakiriye abasirikare ku mupaka wa Kasindi Rubiriha wo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ihuza na Uganda. Muri Mutarama uyu mwaka nibwo abasirikare bari bamutse umupaka bongera muri Uganda, ubwo bari mu Rwanda n'imiventura yaje gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ikigura umujyi wa Goma no mu bice biwukikije. Umuhango wo kubasubiza Kongo witabiriwe n'abayobozi batandukanye bo mu nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka baba ku ruhande rwa Kongo na Uganda, cyo kimwe n'abasirikare bakuru barimo guverineri w'igisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru Jean Evariste Somo, Jean Mugisa Joseph ushinzwe ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Sokora ya mbere Grand Nord, na Major General Stephen Mugerwa wa PDF usanzwe uri umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Chuja bimaze igihe bihuza Uganda na Kongo Kinshasa. General Somo yashimiye Uganda kuba yaritaye kuri bari basirikare, usibye abasirikare ba Kongo bari barahungiye muri Uganda ubwo Goma yafatwaga. Iki gihugu kinafite mu Rwanda abasirikare barirwa mu 103 bamaze amezi 10 baba mu murenge Rugero mu karere ka Rubavu nyuma yo kubona basumbirijwe n'imiventura bagahitamo gukiza amagara yabo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yakize umukobwa hamwe n'umugabo we, no kuvuga umukwe we muri guverinoma nshya ya Tanzania. Igikorwa kirimo ugaruko cyane ku mwana w'imbaga muri kano karere. Muri guverinoma yatangajwe ku wa mbere, Wanu Hadisi umukobwa wa Samia Suluhu yagizwe minisitiri wungirije w'uburezi, siyansi n'ikoranabuhanga, naho umugabo Mohamed Mushegerwa agirwa minisitiri w'ubuzima. Mushegerwa yari asanzwe ari minisitiri mu biro bya perezida. Ibinyamakuru nka Daily Nation byanditse ko Perezida Samia Suluhu Hassan yagize umuhungu wa Jakaya Kikwete minisitiri. Uyu ni uwitwa Ridwan Jakaya Kikwete. Samia kandi yashyizeho minisiteri itari isanzweho, minisiteri y'ibireba urubyiruko. Ibibaye nyuma y'imyigaragambyo y'urubyiruko mu matora yo mu kwezi gushize. Abarwanya ubutegetsi muri Tanzania n'imiryango itegamiye kuri leta bavuze ko igipolisi cyishe abantu barirwa mu magana. Muri iyo myigaragambyo imirambo y'abenshi igahishwa. Leta ya Tanzania ntabwo yarigeze itangaza yabishwe cyangwa se abakomeretse. Mu cyumweru gishize Perezida Samia yashyizeho komisiyo yo gukora iperereza kuri imidugararo yiciyemo abantu yabaye mu matora. Perezida Samia yatsinze mu matora ku majwi 98%. Ibyo bamurwanye bise igisebo kuri demokarasi muri Tanzania. Gushyira umukobwa we n'umukwe we muri guverinoma nshya biri kuvugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga mu baturage ba Tanzania no mu karere. Wanu Hafid Emir uvukiye muri Zanzibar muri 1982 azwi cyane muri Tanzania nk'umukobwa mukuru wa Samia Suluhu ndetse na Hafid Emir. Wanu yakurikiye inzira ya nyina, aho umunyapolitiki mu ishyaka CCM yabaye mu nama y'ubutegetsi y'ishyaka urwego rw'igihugu. Umwanya arimo kuva 2010 yagiye ahabwa imirimo itandukanye ya politiki. Kuva 2015 kugeza 2018 yari mu bagize komisiyo y'amategeko mu nteko ishinga amategeko. Yabaye umukuru w'urubyiruko mu ishyaka CCM mu gace ko mu majyepfo y'ikirwa cya Zanzibar kuva 2008 kugeza 2012. Wanu kandi ni umukuru w'ikigo gitegamiye kuri leta Women's Initiative Foundation, akaba ari nawe wagitangije 2022 muri Zanzibar agamije gufasha kwiga abana bo mu miryango itishoboye. Kuva 2005 Wanu Hafid imyaka 23 n'umudepite uhagarariye ikirwa cya Zanzibar mu ishyaka CCM riri ku butegetsi muri iki gihe. Mu matora yo mu kwezi gushize Wanu yagaragaye yamamaza nyina ngo atorwe nka perezida, ariko nawe yiyamamaza ngo yongere gutorerwa kuba umudepite. Polisi ya Tanzania ko kandi yatangaje ko yafashe umugabo ufite ubwenegihugu bwa Kenya n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umusirikare ufite ipeti rya Sergeant mu ngabo za Amerika, ubwo yageragezaga kwambuka umupaka yinjira muri Tanzania afite grenade enye. Uyu mugabo w'imyaka 30 yafatiwe mu mupaka wa Sirari ku cyumweru ahagana saa 6 z'amanywa mu karere ka Ry'Imirwano. Polisi yavuze ko yaraturutse muri Kenya itwaye imodoka mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser, maze basanga afite grenade enye zo mu bwoko bwa CSM 38. Inzego z'umutekano zatangaje ko izo grenade zunyije n'amategeko agenga ibikoresho bya gisirikare muri Tanzania. Zongera ko nayo yasabwe uruhushya rutangwa n'amategeko atari kwemererwa kwinjira ibiturika nk'ibi mu gihugu. Kugeza ubu hatangijwe iperereza kandi ukekwaho icyaha arimo kubazwa ngo amenyekane intego ye n'amakuru yose akenewe. Polisi ntihigeze isobanura impamvu umugore ukomotse muri Kenya yagerageza kwinjira ibiturika muri Tanzania. Gusa ifatwa rije mu gihe hashize iminsi Tanzania iranzwe n'imvururu zatangiye ubwo iki gihugu cyiteguraga amatora yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe Perezida Museveni ko yamaze ku mwanya wa perezida umwaka utaha yongeye gusaba urubyiruko rw'iki gihugu kuzibukira bakareka gutwarwa n'imikino ya shampiyona zo mu Burayi, ahubwo bagashishikarira uturimo tw'amaboko tubateza imbere, yaba gushakisha muri Uganda cyangwa se mu karere. Perezida Museveni yabwiye urubyiruko ko babazwa no kubona abantu akeka ko bajijutse birirwa bategera imikino mu makipe y'u Burayi, ndetse rimwe bikanarangira nabi bamwe biyahuye. Akibaza ikintu bajijutsemo niba amasaha yose bayamara bakurikira imikino mu Bwongereza n'ahandi mu Burayi bakabaye bakora ibibateza imbere bagateza imbere n'igihugu. Perezida Museveni yavuze ko igikwiye kuraza abantu ishinga cyakabaye kwikiramo kwa Afurika y'Iburasirazuba ikaba igihugu kimwe bikoroshya ubucuruzi ko ari bwo babasha guhangana n'ahandi ku isi. Perezida Museveni ahanganye n'abandi bakandida barimo Robert Kyagulanyi, Yasabye Wine ukunze kumushinja kumwiba amajwi mu matora. Perezida Museveni ashinjwa kumunyagitugu no guhungita abantu bose bamurwanya, abatishwe bagafungwa. Ubugezweho ni mukeba w'igihe kirekire Dr. Kiza
Besigye umaze umwaka wose afunzwe. Uyu mugabo ashinjwa gucagurira ku butegetsi, ibyo abamwunganira n'ubwo bahakana bavuga ko azira ibitekerezo bya politiki yo kutavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni n'ubutegetsi bwa Perezida